Oh, boss. It is one of the kids that you know, man. Bengithi mina nize ngiqine phela mkhule kwenu thina hleze usithola kuma-tracks kodwa ngisho esitimeleni komoya obuthongo vuka usuke lapho emqamelweni ngoba kuleyo ndawo ohleli kuyona utholakala kwazisa sekhoneni akekho thenjisiwe impilo elula kepha ngizohlala ngibuka isiphiwo sami simile ukhula sasibreak ama-record nje kuphela wawungekho umthetho esasuphula ingako ngihleli ngiwina ngiphila ngokuthi ithemba kumele lihleli libuye manje insimbi sezithintwa abagijimi konina kusika inimba sazima silima le ndima kuthina ubona thina siqimba hleli ngisho ukuthi uma ufuna mina ngeke uhamba usinda ngoba kuvela umkanye impumelelo kayifuni ithimba ngithi bedle ezinye style sami saba-ayina ngathi badla umanyazini bathi angosabela ubizo lami lingibiza emanzini bathi bafuna ngihluke eningini jongo kalikhulumi kakhulu otherwise alihlale ebafazini deda mfana ngathi iyakuhlula lona umsebenzi weshoshofu omunye-ke uvunywe ngakubi yalibona iselebhu lomkhonyovu cathi ungasusa mina indaba ubone yini iskibha sibovu dala ngichitha igazi wena-ke ngakuyeka waze weqa umuqobovu sule siyabuka nje nalo-ke ithe kulivuma amavukane kodwa sekhulumile ukapteni wenu nina ngani zamthulane mowazi ukuthi isikhathi sakho siyeza impumelelo kayizumani senguvulile-ke umnyango wamacala nayo ingubo mbulane nginjalo-ke mina nginokukhuluma into besinganawo the only nigga ethi idopho bese lonto ingabanga nokudla ama-rap azathi umanyuza ichantwana uyaphanga ngincamela ucadolo ngoba kulama-rap hayi mina ngibona izintanga loko nisihlekisa nje kanti iy'nhliziyo zenu sibonile omunye bengiyitshela ukuthi siyazwana nje kanti ungikobile olami ulaka liyachanelwa nalama-lines nje apotshile sometimes ukuthula kukhombisa ukukhula ingoba sengixolile